Yo vai o mātou a tua pai o lau peku le nei o mātou uina i uma. A wai la mea uma la mea tua. E o poi e au tawhai la mea. O le maaia ngā o lau peku le tua o mātou ta mawha lea ngā. Taitaina ai mātou e awawina ai mātou e awai ai mātou e whātonu ai e whāpoto ai hoi le anu e tō. Ta mā, au ngāre mea whaina ruena e awala atu ai o sipa whonga e whāpenao nā. Te tawa i o mātou lo, o whāpupula o mātou mātou whaalea ngānga le ringe. Luina la upu se ele lei i mai atupu e tai sātua se lau me atua lo mātou tamai. A mata mea oe ngā paia, whaiku hoi e oe na mātou sāuni. O no le suapa o Yesu, mātou te tau atu ai. Amen e maana. Church, te tasia se o lo papenao na o tātou tu atu le uso o le atali i fōi i a vai. Langa te tau o na mātuta whaatasi le kālesia, e tasi o tātou roto, e papenao na psoasoami le nganga o le tua i ati. O ini mai o whonga si tātou te tau. Papenao na o mai se mana o. O no leo iai tātou le sunga le whaapena. Ia o lea o whai masui o le tātou mātou le. Le tuaro mātou ta mā e te whaata ua i na umalawa tangata. O e o whai tofu ki ati oe le rike au paunātu ki ati oe i le ngāna māro lātu. Ia me sea le mā i o mātou lotu. A me sea le mā siasi o mātou tangata. A wā o e le tua. E te liu le mā. E te liu le mā siasi o tangata. E te liu le toa. E te liu ina le mā whau o tangata i se le rise. E te wha salo ina i se le rise. Naro ai oe le rise. E whake nao nā nai ai le wha nao o le. Mātou kuatu ki a te oe le uso. E tau e iai la whakaro fō. Swani a te ia e mātou whauma le kie. E lapa se leo o iai o ia. Whake nao na whaki atu le anano o nāgo ka rio le o mātou. Wai te le whaia kua se mea. E iai o na mātou ana. E iai o na mātou ana. E a rai o le whaia ki waka. Tonu le tuar mātou ta mā o le ai o se mea le lei. Kina ngaro ai koe o mātou, wāku ai la o whio nei uso. Patasi ai koe para mātou mātanga o leo mai, nei koe ia, e iai la wha manga, whai o iai se tasi o iai se mātou me tino, pa iatu o mo ngana wha mātou lo Yesu, la vea ina i lātu. Suato Yesu o mātou ki taro, a ole atu whai, a langa whanau. God is good. All the time.
God is good. All the time. And all the time. God is good. What's the matter, church? May tato. What's the may the ino le tua abri le tua. Amen. I say it one more time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Now that sounds a little bit better. Just a little bit. Yeah, salo o uma o pai lango te pa io tato waso. Ai o te toi fa malu atu pa io tato e kalesia o noa. Pa penao na le o tato maftanga i leo ngā sa. Pa madia toi foile e tato maftanga. Pesa au atu le wala au le tato secretary i la ina uma. E te o ese se fa penao na le madia ia tau. Au mana longo atu le whaila utu se longo atu tato i kalesia. Ua whapenao na le o tato ao ngā sa. Ono nai kotua kia fo iwa. Whapenao o iai ke neitangata whatau. Ia uma foi na familia atu e foi le sunga e whawhengaina. Ua ioe mai runga. A ioe mai runga. Ia o kei foi naro. Amen. Amen. Yesu ela utusi i salamo salamo e sepuluh marwat salamo e sepuluh marwat. Ya e whapenei ta ofi mai lei au tusi pai au ona e tapunia la ngai whai asi tele o mau ia le a tātou tala noa i aso nei. Amene. Salamo e sepuluh marwat. O se manatu e o te whaupuina whapea. O te le tua se aso e au noa male vihinga i le atua. O te le tua se aso e au noa male vihinga i le atua. I will not let a day go by without praising the Lord. Can you say amen? Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. I will not let a day go by without praising the Lord. O te le tua se aso e au noa maraviinga o le atua. Church, a whaina e sau le aso ni. Si mai o lima pe sa e. Sa e li le atua mai aso la o te. A mata me le aso makua, aso lua, stopi, aso ringi, aso na. Sa e li le atua. Amen. Le lei tele o tō. O matua le lei a o tō. Ta ua e te maaso lau te. O le tangi ai tele vivia i le atua pe te le fai tau na e fo i tu spaia. Koe toia a oso mese upu lea mai lo mutu se i tu longa.
le taimi lava e te tuua i tuspaia pe te le faitau e hoi tuspaia pe te le livia tu le atua pe te le tatava hoi i le atua toe a oso mai se uku leante no mutu se uku kia you say amen a wā taimi vanga ha pena e te ita i le uso o roto rua e te ita ai e toe a oso mai a kia you say amen ono inga sao ala lingo na tuku ya tātou mea na a mele ya leo fa ya toi awone e tukua awone mai mawala wale aso ai le yai sau biina. You have to praise the Lord even though olaite vai you tired and all that. You have to say thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. You have to say that. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ya e whāni upu o te tia tautara ia te oe. Upu nei e whā. Why? Who? Where? And when? Why? Who? Where? And when? So he comes with the question. The first word is why. Why should I praise the Lord? Why should you praise the Lord? Why? Why should you praise the Lord? Why should I praise the Lord? O le ame a reino vivi I fua I le atua. Pa mai pasa mo I na upu nei e wha. Ai se a, o ai, o fea, o a fea fo. Amen. Ai se a, o ai, o fea, o a fea fo. Pasiri mua muala, ai se a o te vi ai le atua. Vai la lau tusi e le salamo na skulu marwa. Vai upu e mua e o le tonu, tātou whai tau whātasi ai. Ka ngana Samoa, ai o sai mai le Pāperetania. Mawala tusi vai mai amene. Ele mawala tusi. Salamo skulu marwa. Mua e o le tonu I a. Yo vai lo malosi o te alofa lava ia te oe o Yehova o lo papa ia ma lo oro ma lo paola o lo atua o lo papa o te fatua ia te ia o lo talita ma le lipo o lo ola tanga o lo oro ma waluma o te wala au ia Yehova e te tau na vi ia o ia o lea e whaola I na ia uie wei ta mai ia te Amene. Amen. A tangai nei ala ia I whai mai o Yehova lea. Lea mai ta upe ai sea ta o na vi ai tau. O Yehova lea, nera mua o le malos, He is our strength. Amen. O Yehova le malos, ele ngata malos, o le alofa lama ia te oe. O Yehova o lo papa. Can you say amen? This is the God that we have a question. Why are we praising Him? And this is who He is. Amen. Ele ngata o lo malosi. He is my strength, my fortress, my rock, my delivery, my shield, the horn of my salvation, and my high tower. This is the God that we ask the question, why are we praising Him? Amen. Amen. Can you say amen? Amen. And that's why I should praise and you should praise Him. Lama leise tua e papena, leise tua e lopa moni ya te oe. Amen. Leise tua na te papoia pa pita uli o lo sau moe.
Ele ai se atua e alofa ia te oe. A alu o le papa. O te atua papa ko se atua maa. E ngā kuku mai a le maa le papa. A le isanga me e whaia ia oe. Can you say amen? A o le atua le wha mai taua ai se ai mi ai taua. O le atua na o le alofa ia te oe maa. Amen. Le atua na o le alofa ia te oe maa. Lena lafa mai o ia le malosi. There is no God other than Him. That's why we should praise Him and honor Him and give Him all the glory that belongs to Him. Amen. Another reason why I should praise Him. I say, ai le tua. Tanga i salamu e pas pulu malvalu. Salamu e pas pulu malvalu, Psalm 48. Verse 1. Psalm 48, verse 1. Pamaua. E sili lava Yehova. E tatau koe o na matuawi ia oia. Ile a aia lo tātou atua. O lona maunga pa ia. Amen. Can you say amen? O le upusili na ia, He is a great God. Amen. Great God. He is so worthy of our praises. Think about all the things. Mako pau I mea umana. Pafita uli sa o ya te oi. O le vao oe malong to alua. O le vao oe malang whanau. O le vao oe matono le o lau ngā. Amen. Can you say amen? Awai sa tu le vale. Who stand between you? It was God. Can you say amen? O le atua e to tasi sa tu le vale. Tu e sa ngā. You were looking for a job. Finding a job. Oi na alwai. O le atua. Ai alwatu fa tumula pe fa tarilava. Ale taimia te tatalo atu ele tua, tatalo ele tua le patoa ia te oi. Amen. Can you say amen? Ai mai koi o le atua na te kofo lo mai. E umana ngā ko mai o mai na awol ko mai. Ai sau le atua kofo oi. E na le pai o le atua iai te al mai. Amen. Can you say amen? Pai ale atua iai te al mai. Po le vela o lo pai iai le atua. Uma revela o Hallelujah. Agora é bola pan. Boy, my God is great, man. Oh, slap somebody and say, God is great. And you know why is He great? He deserves our praise. Can you say amen, church? Amen. You just found praise. Oh, what's happening? What's going on? You all jump up and now. Praise the Lord. Amen. Come on, church. Come on. Have an attitude. Also, you are the great God. You are a great God. You are a great God. Hallelujah. Amen. Yes, He is a great God. Amen. 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 Ako pesa o nele presidente da Amerika, esavali mai tutono tato farsa. You can have a seat. You can sit down. Asavali mai presidente da Amerika tutono tato farsa. Mata o nele ave na presidente le ave. A uman ave mata yai ralme so. Ete iau pat. Amen. O se whāro ngona paule ia te o, it is a new thing to you that you've seen a great man walking inside our church. Ele tau whai atu te agono ia te o, pati mai, no. E o ko meki ala pati. Can you say amen? Amen. Help me out here, man. Can you help me here? Amen.
Kaya na waulit ko na rasa. Come on. Let's have a church. May sapat yung iya na tuwa. Ya asal nila presken kaya yaw pagpak ya. Alay mo rin sila pagpati. Marama. Imagine lang. As a valley mile to a ton one. Whoa. But we don't know because we never seen him. Amen. We don't see him. He's an invisible God. Au tangata na faya le tua, au le pati ai tao. Amen. I imagine another pero sa valley mile to a ton, he walks inside. Amen. Mas sa valley mile to a ton pa yatu ke ya kami le Ables kengele kangeli si aka, kau dia boleh le lokong pakpak, alpa ya le tu tanaka, eke ya ukang, amen. 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 Nase tangi, eke ya utu, amen. Amen. You feel the presence of God in the house, amen. Ele agua tu di rumah blessed. No, God has a special way of touching us. Amen. Amen. He has a special way. Hallelujah. My church, he is a great God. The great God, greatest God of all. Mana tua lepomi aure na ya bose ya arona faya. No mai tanga ta Israel we foil but the ore. Amen. So imagine. Can you imagine? It's a wasting of time. Why are we bow down with those idols? Amen. Ele salva problem Amen. Ele usita yeta mai titi vangale. If fayatu matua la fai. Fayakwa I also might ya kama kiki. Amen. Ngomeo idols menga. Ole atua leta kwa yaita ua. Ole atua na te pofofa pitauri tono lo ainga. Ole mera na ite tawa ya te oe ma. Ole tavivi ile atua. Can you say amen? Amen. Can you say amen? We are to praise him because he is a great God. He is worthy of our praises. Amen. Hallelujah. Yes. God gave you. God did for you. Think about all the things that God did for you. And what God gave you. So I'm not saying that only when you have been blessed, when you got what you want, when you ask God and God give it to you, and that's the only time that you can praise him. I'm not saying that. When you have troubles in your house, you come to the house of God and praise him. Amen. You were having a fight with you and your spouse. Just come inside the house of worship and worship God no matter what. Amen. Can you say amen? Amen? Can you say amen? Amen? And that tells you a strong Christian. Amen. Langa tele ma pa Paul me utupu ai va ai ile tua. Amen. Ama Paul me utupu no winga na tamo fai ko before. Amen. Ai atua tu le tua, he is going to solve the problem. Amen. Now slap somebody. God is a problem solver. Do it again. Slap somebody and say, God is a problem solver. Hallelujah. Amen.
When you got what you asked for to the Lord, no. In good times and in bad times. Amen. Ya tutusa lo sau tai de tere ai au lea, ma lo sau tai de ai sau lea. Amen. A whaila oile le sau lea sau ma oe. Ia matua si ia lau ki, ia matua leo tere a. Amen. Amen. Ranga wa pe sau e mo na tere leo lea. Ia taule e oi. Se longa mo le sau lea e ala ro le tua. Amen. In good times and in bad times. No matter what, just keep praising the Lord. Keep praising Him. And say, Lord, the more you do that praising God, the devil is looking at you. The fire that is out of you, as I was going to follow that, amen. You don't want to be in the church. Amen. So when you come in the house of God and you start kneeling down and cry out to the Lord, oh man, come on. He's staying outside, come on. Oh man, come on. And let the fire in the south done. Because it's your choice. You want to praise God. Amen. So ratu na o ipafu umare lo tra. Now you're coming out. The church is power. He is going to try to do everything in his power for you to change. Amen. And if you come in the house of God and praise, but wa alana ile tua ilo loto atoa malo ngana atoa. Amen. E fiwa la sa tani to ya no failo to ro. Te te algo failo na lo atari por wa fini o se si foi ro ai. Amen. Na mai ki lo kwa yai. God is good. No worry. Everything is all right. Tell somebody everything is all right. No, say it like this. Tell somebody everything is all right. Everything's all right. Hallelujah. Iyo. Pagpailan na. Salamon na pasu magbago pa kumomua why sini lama Yehova, He is a great God. Another reason why are we praising God? Amen. Church, another reason why we are praising God. Lesi kai ti fole le lai te sau tono avela uvi ina ile tua a faila o e maro tono. Now you're telling your wife or you're telling your spouse. The wife is telling the husband, honey, come on, don't overdo it. Au ke so ma vi ile tua. E pese e folinga mai e mal to rua pe ma wole vi le fa lian. La o lewo fo sa roto tangata asa roto tangata ele te kai no ya te ele mai ne ke se bea pau mena mna oi ko le abala no di email tua amen. Can you say amen? Amen. Arata mai le spouse come on baby oh sit down au ho te me la au te au te tamoi e te oso don't overdo it o tala sa tani la via oi don't overdo it arata mai ko oh no. I'm not doing it for you. Say it. I'm not doing it for you. I am doing it for God. So if I jump, if I run, if I cry, no matter what I do,
to praise my God, you better get away from me. Because when I praise my God, watch out, baby. I'm coming for the Lord. I'm coming for the Lord. Can you say amen? Amen. I'm coming for the Lord. It's all I want. I want to praise my God. So no matter what, stay away from me. I'm going for the Lord. Say that with me. I'm going for the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Glory. Ya. Resi upo taua hu. Lewo taua ya hu. Oai. Elivi yatu ya teia. Who should praise him? Who should praise him? Tengah ia lau tuspaya selama selaupa abang. Kami no koi ngatu. Sorry. 2 Chronicle chapter 30. Luan no koi ngatu. Matau potong 10. Al pai upo lua 10 martas. 2 Chronicle chapter 30 verse 21. Who should praise him? Pai tau o le panau nga Israel na iai Jerusalema na paia ila tau le tau saminga o Areto e lei pa petei